Durante a Tinarihu Ronald Lima, Centro de Saúde Becora, resiste caso dengue Asliu mora Seraceluk. Husi fulan Janeiro to dezembro tinan rihun rua ruanulu resin lima, Centro Saúde Becora resista na caso dengue hamutu katus rua hitunulu resinen. Paciente dengue sirene maioria labarik sira, mas que nune laiha mortalidade tamba paciente sirene enfrenta dengue moderado. Chefe Centro Saúde Becora Hatete, atu prevene caso dengue, pessoal saúde sira bahalona fumigação, liu ba área nebe risco ba moras dengue. Centro Saúde Becora área Cristurai Roto, né, que é composto de sucualo, né, e a 2025 ita iha 276 casos, né, composto na sede Roto, usi posto saúde Roto, 276. Prevene ita né, foi ainda dado dia 5, dia 6, né, amba na sede nova, aba kudia o município dele, sira com mai halo rega be ai moruk hene, dili sira fumigação né, halo iha caminhão be koran ini ya, mai clínica né, ita atende hene hoto, ita laru kaba nasera, tambah hire ita transfer kan ita atende ini ya nasera to online be, pakai tu beda, haruka sekarang kita sebela atende ini, kita bela atende hene deh. Sira ne de dengue sira nebe ke moderado zarita bere atende hene de. Além de ne, iha fulan Janeiro tinan rihun rua ruanulu resinen mos, Centro Saúde Becora resista na caso dengue hamuto ruanulu. Tuir dados caso dengue nebe resiste iha Centro Saúde Becora, barak mai husi suku Becora husuku Kamea. Dilma Suzeti, GMN.